Babaza umlando asewuqophile uSkhinkile ke ngengoma eyodwa enza ivideo nje eyodwa yayo ke lapha ke ingoma kaMthandeni ke ithi Igushi ke lapha ke eyenze 26 lapha ke 1000 ke followers ke awathole ngalo ngoma agcina ayenzile ke lapha ke uthi ke bechecka ke lapha ke wasebona ukuthi no lengoma imenzele umlando ongakazi ube khona ke lapha ke emavidweni ke akhe udlulisa ke nokubonga ke kubantu lento beyikhuluma live ke lapha ke ku TikTok ke ehlangane nezinsizwa ke zawo ke ama Blue Nation ke nezasewulisi ke debate kumnandi wase ayiveza lento nayo lolu daba lakhona la kwesiqiniseko esemedia ke awulithokozele kodwa nganza wesichaba futhi bobhuta abadala ngiyabonga kakhulu ukuthi bamsane into ethi be umdlalo ungabikho ozoba nenhliziyo ngempela ukuthi cha azafise noma umthola ngesitini ube nomdlalo cha uivida senibodibeni bafowethu namanje ngisayihlonipha iyegushi inginike 26,000 followers umlando lo ngumaskandi endimeni ivideo eyodwa ithe new followers 26,000 okuwukuthi leyo nto chaza ukuthi leyo video indlela engenze ngawo abantu ungathi mngani nami mashobola ngiyena umngani wakho shawani izandla phela uyashaya izandla phela Ezani izandla Skhinkile uyabonga uphela uyibongela yena ayithina nathi phela asikhombisa ukuthi esiyambongela izandla bafowethu Skhinkile kuhle siyathanda Tsotsoro mfowethu lokho kuhle umlando ukuthi ama followers awu 21,000 ivideo eyodwa manje sishaya izandla ke awupoqiwe fana vote manje vote ngomuntu onsunyanga awupoqiwe vote